إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله في وفيكم وفي الناس أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، قال الحق سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قالي بصرمانا قالي مهفان مالا خدي رب العالمين قال النعمة قال أفي أمتا هنيكرين مازنترين نعمة خدي تعالى قال في أمتي كري دانا أفي إسلام هني أبو في أمتا هيا بيروز برز أمتا إسلامي قالي بصرمانا خداني خو قالك أخلاق جوان وطازية ودبيني هر کسا که متابعة دين إسلامي كربيتن دزاني تنكو إسلامتي قالك تأكيد يالسر أخلاق وروشت جوان كرين. جبر هندي جي قالي بصرمانا هر أخلاقك جوان وهر روشتك جوان وطازة إسلامتي يا خلفان أخلاقت هني كري يا خدان وأمر ما بكري أفان أخلاقت هي جوان الدفخ پیدا كين. جبر هندي جي قالي بصرمانا ایکش هاتن و اسباب هاتنا پیغمبر خودی صلی الله علیه و سلم بوهنده یداکو اخلاقت و امت جوان بکتن. هر وکی پیغمبر خودی صلی الله علیه و سلم بیجیتن انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، اسیهاتیم داکو اخلاقت هوید جوان و تازه تمام بکم، هرچند اگر هین خدانت خو اخلاق و روشتت جوان جیبن پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم یهاتی داوان اخلاقت هنه سرهوت تمام بکتن. جبرنده جی گلی بصرمانا افروکتت گل اخلاقك و روشتك جوان راوستين. اخلاقك گلی بصرمانا رب العالمين ده جارة القرآن دابو ما يبحث كري ويجا چه بلفظة تاكي ينجي عام خد تعالى أمر ما يكريك وأم أفي خصلته هني وأخلاقه هني وروشته هني الدفخ بيداكي. وبيغمبري خديجي صلى الله عليه وسلم قال التأكيد السرهندي كريكو هرب صرمانك بتفيا خداني خو في أخلاقه هبت وأفروشته هي جوان وطازال دفوي هبتا. أخلاقك قال بصرمانا أجر دف مروبة بيدا ببت اتناف مجتمعات بصرمانا دا زنگين زيدات بن وفقير كيمت بن. قالي بصرمانا واختي اف اخلاقه هي جوان وطازة اتناف مجتمعات بصرمانا دا بيدا ببيتن بصرمان اتجهنا وي درجيك وبرايني بتر لبيتن ما بين وانا دا باوري زيدات بيتن ما بين تاكي بصرمانا دا افراد بصرمانا دا. مروف قالي بصرمانت جهيت درجة جلكت بلند
و مجتمعی مروی گلک تازه و جوان بید. اخلاقك خصلتك وقتی نف مجتمعات بسرمانا دا پیدا ببیتن کسید عقل و جیرمند و شهرزا ادبنا برپرس او جیما بحث امانت یگلی بسرمانا. امانت گلی برا او خصلت و او روشته کو اسلامتی بری مدای و امری ما پیکری کو ام وی خصلت هنیل دفخو پیدا بکی جبوهند دا حق و ماف اتنافوی ملتی داد پارستی بن. اجبروی چند هنی چی گلی بسرمانا امانت چیه؟ ات زمانی دا امانت ضد خیانته، یعنی مروف خیانت نکتن مروفی امانت پارست. ات شریعتی چی دا گلی بسرمانا اویا واجب السر مروفی کو مروف همی تشتا پارستن السر بکتن و حقی وی تشتی ادا کت. اوه هنی امانته. جبروی چندی جی هندی امانت تشتکی گلک مزنه الدين مدى رب العالمين عز وجل سر حفت طبقات عسمانا سر أبي أمتا هني كرا واجب وخدي تعالى أمر كر السر بصرمانا سر أمتا إسلامك وأمانتي بارزن بهمي شكل يدخل. رب العالمين كام كتن إن الله يأمركم خدي تعالى أمري هوت كتب أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن أمانتي بارزن احتفاظي وبارستني السر أمانتي بكن. شيخ الإسلام ابن تيمية خدي تعالى رحمه بيبت اتبجيتن أبهني بحثي دا صلاة دارايا وقتي حكمت كفيت الدست مروفا دا بتويا أو أمانتي بارزن وأدا كن چونكي خدي تعالى أمري وانت كتن كواوي امانتی پارزن. بلی پا اگر بر پرسایتیک و پلیک منصبک کت دستیت دا تو وکی بسرمان ویجا تو دی چی گی خودی تعالی الویجی امریتت کتن و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ویجا وقتی تدید تو بر پرسی بیتویت بر پرسایتی خدا تو مروکی ویجا عادل بی. اگر تو برپرس جهه کی بی حتی توی عادل نبی تو نشه امانتی پارزی. تو ما مستای اگر تو عدالت نکیت ما بین قطابیت خدا دا امانت نپارست. وقتی پلیک و منصبک هر پلیک هبید هر منصبک هبید که دنیای دا تهبیتن وقتی تو توی منصبی دا عدالت نکی گلی بسرمانا باش بزانت امانت نپارست. و پتویت بزانی که امانت گلک یا گرنگل سرملت و ویجا اوید بر پرسایتیت مازن کونه سرملا بلا بزانن که باریوانا گلکی گرانه بلی یتیب گهیتن گلی بسرمان. جبروی چنده هنیجی رب العالمین درجیت وان مروفا بلند کرن يتكو أمانتي تبارزن واحتفاظي سر أمانتي وأمانتي أدتك. في بداية سورة المؤمنون قد تعالى بجيتن قد أفلح المؤمنون تأكيد السر هندت كاتن هر مروفك مؤمن بي اف مروفي هاني سرفراز بو. سرفراز يا چه يا دنياي وآخرته يعني طول دنياي مروفك سرفراز وهر وصج الآخرات البرانبري رب العالمين عز وجل تمرو فك السرفرازي. وخد تعالى بحث صالوخات مؤمنات كتن حتى تجهي تفيري والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقت الشفانك درز بيتن بو چه تشتي بوي بر پرسایتی اول گرتی شفاني درستاهي لي بكتن خد تعالى اتبيجيتن اهاف مروفتها سرفراز بون سرفرازی دنیای و آخرتی. چه نعمت مازن گلی بسلمانه بس مروف امانتی پاریزیتن هر دنیای و هر القیامتی مروف دی مروفه که سرفراز و رحسبی بید. اوه ایک پشت هنگی اوت عهد و سوز و پیمانت خوشی دای راز بو بید وقتی تا سوزک دایی کی تا پیمانک گلی کی گریدا
شیار بیا و تشتکی گله که مازنه ویجا نه و رابی خیانتی جیلی بکی ویجا اگر تکر والله گلی بسرمانا پشتی اواهن خولی سریع کرد امانت اوه گلی بسرمانا بین العبد و بین الخلق بین الرب و بین العبد و بین الخلق يعني قالي بسلمانا أمانة أبيت ما بين تو خديدا شوا كتب درستا هي عبدين يا رب العالمين عز وجل بك يوتشريك بويتشينكي وخطوشي شركي وكفري نكي وعبادتي ودرس بك وعبادتي والتوحيد دا بارز أبا هنيت أمانة ما بين أخو رب العالمين دا باس وما بين العبد وبين الخلق ما بين تو و جا خلقی جدا چونکی اخلاق مادم امانت خصلت او اخلاق بتویت ما بین تو خلقی جدا بیتن خلقك جدست تجي ایمن بیت تو مروه که دست پاک بی وقتی بر پرسایتی اتکویت دست تدا تو خیانت الخلقی نکی اوه امانت گلی بصرمان اجبر اوه چنده ها وقتی ام بحث امانتی تکن گلی ایمان دارا امی بحث ایمانت کن امی بحث باوریت کن آخر امانت نبابته که سوی و صناهی همه مروف دی سر را در باز بیت نه امانت بارکی گلکی گرانه امانته که سر ملیت بیها بیتن گلی بصر مارا اجبروی چنده ها انس خود تعالی جی راضی بیتن بجیتن ما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم چجارا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خطبه بو من خاندینه الا قال لا ایمان لمن لا امانت له دوباره خودی چند یا مازنه امانت تشتکی گلک مازنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجیتن وی مروفی باوری نینه هنده علمات بین اوها اگر دف کسا که پیدا بیتن ایمان و باوری آوی گلک یا ضعیفه گلک یا لاوازه لوجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قول لا إيمان لمن لا أمانة له إيمان الدفوي مروفي نينا يكو أمانة الدف نبيت مروفة كي دست پاك نبيت مروفة كي أمين نبيت فحكي چندية مهمة ولا دين لمن لا أحد له وفي مروفي الدين نينا مروفة كي بدين أجر سوزو بيمانة خدا خيانة بك او سوز دتا خلقی او سوز دتا رب العالمین جيبا جيناكت هاف مروفيها مروفه که بدینه هر وکی پیغمبر خودی گوتی صلی الله علیه وسلم اجبروی چنده هنیشی گلی بسرمانا گلک جارت دنیای دا خودی تعالی اجبر بقیمتی دنیای دتا همی مروفه خودی دتا زنگینی دتا فقیری دتا همی مروفه دتا مروفه مؤمن و دتا مروفه کافر گلک جارا تدید بر پرسایتی اگه دیکویتا برانبریتا بسیاری خوبی اگر تو اهلی وی بر پرسایتی بیو تو شی اداکی بکه و صاحب کسی خالی نکک و بهن وی امانتی والگرن وی بر پرسایتی والگرن وی جا خیانت الخلقی بکن و نکه وی بر پرسایتی والگرن و حقی وی مسئولیت بده بس اگر تدید تو نه اهل هندی تو نه شیوی امانتی پاریزی تو نه شیوی حقی اداکی تو بزانی ده خیانت الخلقی کی ده ظلم الخلقی کی تو ده بدل بی شیار خوبی نچی وجا اوی بر پرسایتی هنی والبیگری چونکی مروف تب طبیعت خو حش قیادت کرد حس کرد بس منصب و پلایت بلند والگریتن بله مروفش خودی بطرسی تنگلی بصرمانا و تقوال دویها بیتن او بهمی بر پرسایتی راضی نابیتن الا او نبیت یا بشید ادا کتون حقی وبدده جبروی چنده ایشی گلی بصرمانا ابادر ایکش صحابیت پیغمبر خودی بو صلی الله علیه وسلم ایکش وان صحابیا بو یه مشهور بو بتقوا خو و زهد خو گوده پیغمبری صلی الله علیه وسلم یا رسول الله الا تستعملونی ما این تشتکیشی نادن افمن منصبکی همانی مروف حش قیادت کرد منصبکی یا رسول الله پلاک تشتکی بدفمن پیغمبری صلی الله علیه وسلم گلی بو صلوات في حدیثه هنیدا اوی امتی السر اساسی هندی فیرت کد اگر تو اهل هندی نبی خونها وجه و شوله هنی اگر توی قوت بی و برپرساتی والگره شخو اگر نه شیار بی خود بارکی گرانه بوی مروویت بگهید جبروی چندشی پیغمبری صلی الله علیه وسلم هر وکی بازار بجیتن فضرب بیده على منکبی
اوصى دست خو پیغمبری صلی الله علیه و سلم الملك دای ابا ذر دا قلت يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه يا ابا ذر اواها امانته وش خو امانت تشتكي صانهي نينا امانت تشتكي سهل وسفك نينا تمروبك ضعيفي يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم في حديثه دا اهانه ابا ذر نكر بلكي نشدا قلت يا ابا ذر افشولا وتو جيديرن تقوة عقل هزو شيان في شولينين تتيجهشتنا في شولينين جبر هندجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم امروي كر قلت هشيار با انها يوم القيامة خزي وندامة اذا الروجا قيامته سشورية وبشيمانية باشا محرب برپرسایت یک والگر در روجا قيامته حاشا سرشوب نا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اوجب ما قلت إلا من أخذها بحقها وأدى الذي علي فيها إلا أو نبيت يحقي في أمانتي بداتي قال لي بصلمانا قال لي إيمان دارا هجر كسك أهل هندبو برپرسایت یا خود جام پریوه بر و حق امانتی داهی اف مروفه هنی روژا قیامت مروفه که ریسپیه و خودی تعالی دی قدری وی گریتن بو چنکی وی خیانت الامانتی نکرد اوی حق و مافید خلکی پاراستنش خودی ترسیا تقوی دلی دابو هزر که روژا که دی راوستین و خودی تعالی دی پسیاری جی کتنش بر وی روژا هنی و ترسا وی روژا ها او نبجبورن ما بین خو رب خدا خراب کتن دی امانتی پاریزیتن لوجي پیغمبری صلی الله علیه و سلم موسی ابا ذر فیر کر ابا امانته تمرو وکی ضعیفی ناچی بیتو وی امانتی هنی وبگی جبر هند اجی گری بسلمانا هندك مروف وقتی هندك خصلات الدفخو پیدات کن اف مروفت هنی جیانا دنیای و حیاتا دنیای داد گلک مرتاح هر وکی پیغمبری خود صلی الله علیه و سلم ومد بيجيتن أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا چارتشت اگر الدفتتو وكي بصمان دفته هبن خود دنیا قل بيتن جي بوتا خمنينه دنیا بسر اكجيدا بيتن بوتا خمنينه بو چونكي توجدان اخو ضمير اخو يمرتاح كري تما بين اخو رب خدا خراب نكريه تما بين اخو خلقي دا خراب نكريه او چه خصلات يا رسول الله اك اويا صدق الحديث مروفك راستگو بيت وقتی طاقوی دروی نکد خودی ترسی چونکه روزه که دی محاسباویه تکرن سراواتش دیش درو بودیم هشیاری خوبی خودی تعالی دی حسابت گلت کد کاوره بود چی تا دروت کرن تو دی چجا با رب العالمین دی عز وجل جبرن دی اف مروید راستیات بیجن و راستگو بن وش کسی نترسن وش کسی شرم نکن بگودنا حقیه و راستیه اف مروید هنی جیانا خدا مرتاحن بشتی اینگه و حفظ الامانه يتكو باراستن سر امانتيت كان امانتيت بارزن وحسن الخلق واخلاق وجه الجوان بيتن وعفة مطعم وخارنا وجه حلال بيت افهر چارتشتت هني قالي بصرمانه تو وكي مؤمن تو وكي بصرمان تو وكي باوردار اگر اول دفته پیدا بن و دفته هبن خودی تو دی مرو وكي عزيز و سرفراز بالدنيا و قيامت اجبر هندجي قالي بصرمانه بيجا اگر هات مروفت جیانا دنیای دا امانت نپاراست اوی ماموستای امانت نپاراست اوی ملای امانت نپاراست اوی برپرسی امانت نپاراست خدا نویدا صلاتی نپاراست بجا مروفت الهویا قیامتی بی چونکی خلاص مادم مروفت امین نمین سر عرض رب العالمین عز وجل خودی وجا مروفت الهویا قیامتی بی رب العالمین قیامتی راجت پیغمبر خودی صلی الله علیه و سلم بیجد اذا ضيعت الامانه فانظر الساعه اگر امانت نما خلقی ما فی تکو دخارن و حق تکو دخارن و تعداری سر مال و شرف و نامیسا اکو دکر ما کنگی او امانت ما بجا مروف الویدا میویتن هویا قیامتی بیتن بلی گلی مسلمان عزیز یلک جار وقتی مروف برپرسایتی اول گریتن خطوشی حرامی و گناهت کتن خیانت الوی امانتی کت بوچه بيت والله مصب من فترة كان صالا دي كم دعايا لخوبي خدا كم هاجلك جارا بربرس
اوید بر پرسایتید کفنت دستا دا توشی و خلطیت بن یا شوا و اگر مر خلاص عیالی وانا دی مریج برساد خودی تو مروفه که امین بی پوی بر پرسایتیت دستیتا دا گلی بسرمانا عیالیتا دی نانی امینیتا و دست پاکیتا خود بلی اگر تو مروفه که ظالم بی حق و مافت خلکی بخوی و تو امانتی نم پاریزی خودی گلی بسرمانا عیالیتا جی دی گلک خراب تلتکت ابو جعفر المنصور خودی تعالی رحمه پی بطن وقتی بویا خلیفه بسرمانا خلق هاتن پیروز باهیاوی کرش بروی منصبی ول گرتی خلاص خلافت کده دستی دا ابو هیونی سليمان بن مقاتل بن سليمان هاتف جور كت جاوي ابو جعفر المنصور فيكت بن مقاتل بن سليمان مروفك بوي جريبو يراست قوبو شرمش كاسينات كر حقي قود با اگر خوش رحا ويجي كربا اگر خو نفسا ويجي تيچبا ومرنجي بسار داد با ابد ويتنازلش حقية وقودنا حقية ابو جعفر المنصور بيشكي ترسيا قلت أذا بن سليمان هاد قلت خدينا كرت نف خلقي دا شكي أمراء تويل ويري وزير تويل ويري خلق يتيتن بيروز باهيا ويتكتن قلت نكر ابن سليمان حتى كامل نف خلقي دا ببا أبو جعفر المنصور قلت يا ابن سليمان نصيحتك المبكى أبا جبوهندي داكو حتى كوين بت قلت يا أمير المؤمنين أس نصيحتي التبكى مبوية مبتشافي خديتي يانجي يا مبغوي خو قولي بوي ابو جعفر المنصور قلت نايا تبجاوي خوديتي چونكي همي قاوا يا مروف جاوي خو ببينيت راستره و درستره و تأكيدتره شوي چند يا مروف قوي خو قولت بيت قلت يا امير المؤمنين عمر كوري عبد العزيز خدي تعالى جرازي بيتن وقتي خليفه بصرمانه وفات كري 18 دينار بش خويلا باش قوي خو بدي قالي بصرمانه 18 دينار بش خويلا وتقال 11 كرة ب5 دينار كفن بوهاتا كرين و4 دينار دجي قبرك بوهاتا درس كرن 9 دينار بان بو چندا بو 11 كرة يعني ميراث 11 كرة خليفة بسلمانا خدا نويدا صلاته 9 دينار بو عيال خو بهليتن قلت بشتي هيك هشام كوري عبد الملك مر اوجي خليفة بسلمانا بو قلت 4 جن هبون هر جنكي 8000 دينار بول پشت خويلا دي جاتو مقارنه بك عمر كوري عبد العزيزي اوجي خليفه بو 8 درهم پشت خويلا 9 درهم هادنا صرف كرن بقبري وكفنوي 9 درهم بو 11 كرة وخليفه دي هشام كوري عبد الملكي يا 4 جن وهر جنكي 8000 دينار قلت يا أمير المؤمنين مبتشافي خويا ديتي كورك عمر كوري عبد العزيز خدي تعالى شيرازي بتنروشة كده سطح اشتريت كرينا خير وصدق أبو خلكي ومن ديت كوري هشام كوري عبد الملكي يهنت مال بشت بوهيلاي روجك يا وصدا سيخل بر خلكي بلند كرو خاص خازوكي اتكر داخلك باريا كناني ينجي ديناري كيف كتد السيوات وجايا امير المؤمنين اگر تبويتن عيالتا ناني امينياتا ودسباكياتا بخود تدنكا خلافتا اخو حكم خداي عادل بودات پرور بحق وما في خلقي نخو وامانتي بفارزة شخو اگر تفياشي عيالتا وكي كوري هشام كوري عبد الملك خاص خازوكي بكت انو دست يدخل بر خلقي بلند بكت دي وجا نكها مخ ظلمي بك وما في بخو حقي في بخو وجا تو بكيف اخو بري خوب دي قالي بسلمانة چن نصيحتك ما صنبو ابي مروبي هاني الفي خليفه كري معنا وقتي مروبي امين ودس باك بيتن مروجي ديناني خو ختنو زوريتا مروبي عيالي مروبي جي ديناني خو وبشتي مرنا مروبي جي هندا بسلمان الدلسوس دي بو مروبي هبن دست خو بلن كان دعاء بو مروبي بكن دعاش خديتك يا رب العالمين ما امين بكت والما بكتن ام امانتي بارزي ودلي بر برسيت ما ومظنت ما وسروك وسركردت ماجي نرم بكتن اوجي امانتي بارزن وحقي في ملتي بدروس صاحب داري
دعاش خودت يا رب العالمين ملاتي ما شحمي طنقافيا ونخوشيا ديركت دعاش خودت يا رب العالمين قنهت ما بغفرينت ورحمي بمو ملاتي ما ببتن قلت ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه